Aira nei kaora nei me uru ngā kaipupuri whenua Māori ki roto i te kaupapa a Huarangi a te kāwanatanga. Koe rā te uru paunamu hei whakautu mā ngā Māori i mui te paunga o tēnei marama. Heoi kei te whakahē tētahi roia Māori i tēnei tū āhuatanga, kei te whakatakoto tono ia ki mui te aruaro o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Koinei ngā momo ngahere ka whai hua ki raro i te ture a Huarangi. Engari he wahanga nō kai te mahue i te pahi. I ko nā mea iti, nā mea te pupuri te rua heki te noi ho e rā tāngata katoa, kai te tino whawhai rātau ki te tutuki pai tēnei ture. Hei te toru te kau o tēnei marama ka mutu pea taua whawhai. Ko te ki a te kāwanatanga me tohu, ki te kore ka whakauru kēhia. He utu anō kai te haere, he ai ki tēnei roia e kore tāia e ngā rōpū eti. Koena te take me whakaroatia te kaupapa a kia hei e nei Māori nei, he reo kore tō rātau, te tono atu ki te kāwana mō rātau NZUs. He toko maha ngā kai tiaki o te whenua Māori kātahi. Ka rua he whenua tau patupatu ētahi. Kai a te mana tū ahu whenua te mana ki te whakanui i te wā tono mō ngā kaipupuri whenua katoa. Heoi i te wā o te pōti kai raro rawa ngā anipa a te iti e putu ana. Nō reira kai te tuku tono tēnei roia ki te traipūnara o Waitangi. Tuatahi me whakaroatia te taima, tuarua me whāngai i nā rawa, kia hei ai e nei mea iti a tutuki pai o rātau ture. Tā hinara me āta haere te ture a Huarangi kia hāngai ki te ao ohanga. Kai reira pea te tahi wahanga kia whai wāhi ngā iti whara. Jasmine Pearson, Te Karere.